you believe in Jesus? Do you believe in the power of God? Do you believe in the mercy of God? Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? What your mind? Tell me, please. Impanuro y'umunsi. Impanuro y'uyu munsi twayihaye umutwe uvuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Nta Mana nta buzima ntitwabaho, nta mpamba y'urugendo, urugendo rurasubikwa. Murakaza neza kuri Do You Believe in God? Mu buzima dukeneye ibyo kurya bitunga umubiri, ariko abizera dukeneye ibyo kurya bitunga ubugingo. Niba uri gukurikira impanuro y'umunsi kuri Do You Believe in God, kanda subscribe, utere comment, biradufasha kwagura umuryango mugari wa Do You Believe in God. Bidufashe no kumenya uburyo mwakiriye impanuro y'uyu munsi. Muramfasha mu makanya gato kanyu dusengane isengesho rigufi ritwinjiza mu byo kurya by'uyu munsi, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mureke dusenge. Mana Data wa twese udukunda, twongeye guhura nawe, twongeye kugirirwa amahirwe yo kumva uvugana natwe uyu munsi Data. Turakwinginze ngo utweze kandi utuboneze, kuko ibyera byawe tugomba kubifata twera mu mutima ndetse no mu mwuka, kugira ngo tubashe kubana nawe, twegerane nawe, twumve icyo uvugana natwe. Tubabarira ibicumuro byacu, twararebye turacumura, twarumvise turacumura, twaravuze turacumura, ariko uyu munsi tukugarutseho Data, kugira ngo utuboneze, kugira ngo utweze. Dufashe kwinjira mu ijambo ryawe tuboneye, kugira ngo Data twumve icyo uvugana nawe, twumve icyo uvugana natwe Data, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mureke dusomere hamwe urwandiko rwa Yuda, igice cya mbere umurongo wa 3 turasoma n'umurongo wa 4. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanirira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucibwaho iteka, ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke, bakihakana Yesu Kristo, niwe wenyine databuja n'umwami wacu. Nyamara igihe cyarageze ndetse cyaranasohoye ngo umuntu atungwe n'icyo yamenye, atungwe n'icyo yabwiwe. Igihe cyarageze ngo umwana akurwe ku ibere. Iki ni cyo gihe ngo abasenga bizera kandi basengera mu kuri no mu mwuka, mube maso, murushaho gusenga kurusha kera hashize. Senga kandi ube maso, kuko iki ni cyo gihe ngo ibyavuzwe bisohore, kuko inkozi z'ibibi ziragwiriye, abatekamitwe baragwiriye, abishushanya baragwiriye, abiyita intumwa z'Imana baragwiriye. Nshuti mugenzi wanjye, senga bitari imikino nk'iyo wahozemo. Hariho aho wahuriraga n'Imana, aho Imana yari yagutegereje ngo irebe ko wagaruka, ariko ntiri kukubona. Ihutire hahandi wahuriraga n'Imana, Imana iragutegereje. Nubwo umaze igihe udaheruka ku isoko, ariko isoko ntiyigeze ikama, amazi aracyagwa. Gerayo unywe ushire inyota, umaze ukomeze urugendo. Imana irarakaye, Imana irarakaye, Imana irarakaye. Banguka udakubitwa n'umujinya w'Imana, ihutire hahandi mwahuriraga, yaragutegereje ntiyigeze ihava. Nimumfashe turebe icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iri jambo ry'Imana. Imana yatubwiye ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucibwaho iteka. Mwumve abari bo.
ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyine databuja n'umwami wacu. Abantu bihakana Yesu Kristo, abo ngabo bagenewe kera kose gucibwaho iteka ryose. Ndetse na ba bandi bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke, abandi bikoze isoni mu maso y'Imana, bagakora ibiteye isoni, bakareba ibiteye isoni, babandi uyu munsi Imana iragushaka ngo wongere ugere ku iriba, unywe, ushire inyota, ukomeze urugendo. Kandi iragushaka handi mwahuriraga, hari aho wakundaga kujya ukagira ibihe byiza uri kumwe n'Imana. Aho ngaho Imana ntiyigeze ihava, yaragutegereje ngo irebe ko wagaruka, ariko yarakubuze. Nyamuneka Imana irarakaye, ongera usubire hahandi mwahuriraga kugira ngo wongere kugirana ubusabane n'Imana. Kuko nta Mana nta buzima ntitwabaho, nta mpamba y'urugendo, urugendo rurasubikwa. Nta yindi mpamba ukeneye, ni ijambo ry'Imana. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanirira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Aka gakiza gatangwa rimwe. Nyamuneka witume utakaza amahirwe wahawe rimwe, utazongera kubona amahirwe yo kuzongera kuyafata, yo gufata aka gakiza. Wahawe amahirwe rimwe, gerageza ukore ibishoboka urwanirira amahirwe wahawe. Imana irongera guhamagaye, ugira amahirwe yo kongera kugirirwa imbabazi n'Imana. Imana irongera kuburiye, garukiraho. Hari aho wahuriraga n'Imana, hari aho wageraga ukagirana ubusabane na Yesu Kristo, ukumva yuko uri kwakira, uri guhuza urugwiro n'Imana. Aho ngaho Imana aragutegerereje, ariko ntiri kukubona. Nimumfashe dusengere hamwe iri sengesho rigufiya ryongera kutwegereza Imana. Tuvuge duti: Mana Data wa twese udukunda, tugushimiye ko wongeye kutwibutsa intege nke zacu. Dufashe kubyuka kandi uduhumure, kuko ibidushuka biturusha ubwenge. Tubere umurengezi kandi twongeye guhindukira tugusanga, uturinde guhera none kugeza iteka ryose. Amen. Murakoze gukurikira impanuro y'uyu munsi kuri Do You Believe in God. Kanda subscribe, utere comment, utubwire ko iyi mpanuro y'umunsi uyakiriye. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.